Le asteke sal fangmana tu fetu furi. Yo tato motu o le asmanu ia tu fungalasi sangat sosefo tamantau sio sesu ulfanga ol kakainga oi furi simol fakolo fi uf tunanei. Por toto onga ole misa na momoritono ele ngai yo tato ariki epikopo mo senio lolesio fatasi mpate soan futata il capela sangat sosefo fiwa. Kone a furi e tau fai le suafa o sesu. Fai le suafa o le atuala. Anga oi anga furi e tau anga fai. Na mamaru tonu wai le anga e ke taona mol ka wari katoa singave. La tau fono le ka por servisi toka api mol ka inga lotu na maupo wai. Na toi fang manatu mai ai le akona ke mo seniolo akala sia furi na maua sangat sosefo ke tau meti ta sio mo fai taki ki ai ta fito ki le mauru fak famiri. Ile okir toto onga le misa na toi maupo mai le mamaru fak aliki mol ka fai tuulanga ki toto onga fak fenua ol kava. Ile oki kava fak tau mauri fale. Sa pena mai a kava la si e lua, urua ki kava ki le angai o ke taona, lua o kava o le angai o mo seniolo. Kai kua toka le katoa nga manafa, sa kafu, mo e toto mo kakai katoa fiua, na sa pena o whaka uwinga ki le asomanu ia lo lato ulfanga. Ko le toto onga o le kava lasi o le katoa nga, na teu i e le whakolo o leava. Ele e se kupu ke tusa, mo malie, o le katoa nga al kakai o fiua, na sa pena mo le loto fia i le fia fai moringa